Салом алейкум, мардум. Акамон рӯзи ид мо планшет гирифта буд, прямой эфир бошад, телефон бурдага. И бошад гарантия талони ки ҳамун 13 буромадаги GT 40 Ultra 16 ба 512 гигабайт памят дошт. Да чанқа гирифта буд? Яка 8000 рубла. Вот телефон дига гирифта буд го беғазаи. Tekno гирифта буд. Tekno Spark гирифта буд. Яка Tekno акамон бош парита буд. Пеша яка уже гирифта яка дига телефон Tekno Spark гирифта буд, ваям Itel 70 буромада. Ваям сёмка кардагем, уже метавонем бигзарем видеоро бинем. Ака айму харидорӣ кади Раҳмат Калом моро бовар карда. Дета телефон гирифтагем ва Redmi A3 уже дар падаркаш буромадаги. Метавонем и видео ирам бинем дар прямой эфир дар Telegram буромадаги. Ина ака телефон падарка, телефоное ки дар прямой эфир мондагианд. Ина ҳами одам ака худаш полностью омадаги. Ҳамаш реальне охе. ҳамаш реал Ё то як телефона ҳуй кинем, баъд поли бо реал мешавад. Хел ака якум бора айҷа гирифта берӯзи. Айкиҷо дида омаден? Ютуб. Шуморо ҳамин Ютуб дидасен, акаомон омада харидасен. Шуморо метавонем прямо дар WhatsApp дар ҳамин номерои рӯи экрандагӣ нависен. Полностью заказатон роӣ мекунанд. Телефон худаш полностью. Главный телефон гирон шавад. Он пол мегирам шид, ҳамаш реальный, ака мегира бо мебараш, бо кор мефарма ё як одами дигада бо падаркаш мегирам, и кори ака хадаш. Карнаш ака магазин яхон тавсия мети ака одамое ки тавсия чӣ метием? Хай ҳамаро даъват мекунем ки хоҳишманду биён инҷа. ҷои арзон ай бо ҳамаш одамо бачаҳое хумона охе ягон бегона нестем ку. Марҳамат кунам биён телефонои арзона дастрас харидорӣ кунам. Гарнес ака, саломат бош ака. Саломат.